Hala, kasi napusika na kay sa sukana. Digaga ko sa di gosip-gosip. Digaga kurun turun to gosip. Hay pusika sa di ko dia gosip kurun tinala na siya so. Hay doy. Opuan na podo kasi ang kataw maito bawa nga cerita. Ay, apa je ibawin na kulok pi malahan mi malado ibang. Nadi kusingnya kada apa sih sebawa. Ay mi kalori Carlota. Apa Carlota mu ni semana deceng jae. Jolo kuloria. Boang kang Carlota apa sih napi Carlota noro menyendiri ale-ale. Domi kalau pudangi jolo. Carlota, halo Carlota. Apa sih kok? Melo ka makutana Carlota. Apa? Apa je ibawa kulokin malado ibang? Melo kumala doy bang? Iya. Kanya malada sayang. Apa? Bukan aku kompa. Lamang nga. Doy bang. Oh doy bang. Wah mo keperluan membawa sayang. Doy bawa mana ng keperluan? Iya bawa mana ngi? Sini dari keperluan ngi bawa mana ngi? Ya pa meka je mati lomon na kolorong ni pure lorong. Lo makipasa dia mana ngi? Iya. Iya. Apa mete pa sa dia di? Iya. Lo maka. Iya lo maki bero to pagabatina. Ay na mo nasa kape Carlota keperluan ni. Ay doy. Apa nang katau kusurutan maka ang alamariku. Hindi mo jolo na mo iya paro sa pangamato kusuro maka ka nga. Ay watat pa sa pari ko may kimala doy bang. Apa keperluan ibawa manang? Watat pa ka. Nandiga ka pangoje. Ay doy. Ay masih aku bamatin kasi aja kue. Doy sarang katau ke jempa boli. Mana sem satu sila satu aja sama ke utak ke situ bawah. Buat kasani gitar yo na peto ilama biasang itu murah apa dilengi kasih ma bersiro ding kita ada dapur na mana bayo tungang yang kemana mi jerna bawa pasarin na ikurin na kita nasi ga siru yo niko siga Sirondi meka lokindro apa lokindro para mtu kumekolekte bola aja tuh dia tuh pasabi-sabi apa je nang kalekte bola na may kalau mapasu do ribang melom katu tu na mapalipasi ala kuni bele bawa kunna sa apa pola kari Carlota makutana kada kumeki mala do ibak Carlota apa bawa na kada bawa maning keperluanmu mon dipila mariku kusuro pianne sapangne apa kita? Tanya kune keperluannya kau tuh malah doi. Apa je pale? KTP na kartu keluarga sang. Lah demi tero Carlota, na podang makaroda kada. Bawa maning keperluanmu. Alah, coba nang kata lah. Waktu lah mariku. Demi tero Carlota do na tu pas. Oleh. Sarang semina papa. Mana sih ada meses? Saya kata yang minta tu mestero Carlota ro. Iya, apa sih nama cenero? Aku pe. Aku kaya ko. Kereng. Peker-kereng apa mo gasa? Bah. Ipudak kisah cuci sebete ku ya di. De, kata aku palu pakai nih jambatan kala-kala mau De, nah aku palu luki ko Carlota. Iya ro Carlota, pasila damit je Carlota. 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 Bangga dia. Mam ko. Iko kada keperluan ng balobang. Lah bang itu kisah jenne apa je sekolah mes miliki. Tanya satu. Apa paling masa kada keperluan? Keperluan KTP na kakak. Ini kebutuhan lah bang. Mapa paling dem kodang kada kakai bawah. Hala berita makutana keperluan apa sa? Dem ku bawa mana lamari kumin rebangnya. Kalau lakem kana mo store aja KTP na bawah. Tong ka lakem na mo store leng. Lakem mo ko store. Jangan aku kepale. Masih ka sa tatu bang ini ki karobe ku solen na mawanni. Dadam butuh enak sebenarnya masih sekolah aja. Apa aja sekolah mu? Eslilik ya beda stontong ala kebori.